Wikendi. Nkethinkatho na Antone mutegeri bwega ntuba kuona kanya kugwatanira nao nikiri Weru Wikendi thaa Ithatu mbitagwo NTINYARI KINYUA jana nijo twikirite uri tukubana arwa kirinte tochetu. Akariba kaongo maburu na laria kuthangikwa ni njogu iracionekete gutonya miundene yao na kinya kwinyangia rima. Mwari umwe uria wathiririe skuru miaka 3 kuromba utethio bagwita na mbere na mathomo ja university. Akariba Taita kuregana na gutaro kwa GK Kinoti tamukariri gitekerirwo arira gutwikithia Nkombo municipality. Gavana Muthomi Njuki gutariria thina ya kunyia kwa rutere ruru wa Kirimara kumania na kuongereka kwa mbugita. Mwana nirio mathithio tukubona arua ni sindikaro Ithatu kianjiria nteto chietu akari kumantere mwanya chatigania ni bakuromba thirikari gukurukira rwangi rwa nyomo cha kithakaniru KWS kubathura na njogu iria itwikite mpanga kiribo magana ja njogu irite kunyira magana ja 3 nandi ni chithiritwe ikithamira miundene ya kari na kinya kwinyangia irima ria onkuruki akari baba ni bukoneka kuria kunganirwa ni uma wao ria bakugano kagurire munda ntere una nethiritwe akibathangikia anene haria kinya kwirikana kuraga umwe wao mukirimithika katwambiririe nacio. Kinya kethira kariba Rwanda rwa laria kaongo maburwa na ntura ingi ira ibathiurukirite Rwanda rwa muthara tigania istiba ina kuwerua nontu bwa damwira itete na mbere wa kwa thirikari ya kaunti Meru nterei bainogwa bwa kuremwa kuguneka idamwe nontu bwa wagibo karia bakiwa mwanka thayo mwe wao na urai na bangi bamami tibitari na beto bora rotha ibumite ngwine chone antu baikyambo baenjete kilinyana twa twebwera itia ina michinke kuliki tuwete michinkera can support some people in the county who are now rich that are grabbing our property here tutema kuria na antu baka leo ile kurato urawe kuto kwa leo sio kwa na antu bako thenja ngambe chanto na mburi chanto thari watu to mantu baile thaiba ile mburi cha muntu to mechoki mburi 72 abara muchinka baile kuto to kwa leo ka kwena na kwena kampela kuna security na kadebene kuna security kanto ingosi a those people ngosi there batema kungira po thirikari ojo ke muntu nyuma rege muntu na kana kamwe waka mwamba kana watu thikaitha ni kwa watu to twendie nyunde to tora mechinga to na metwa barathanga nyatwe we muntu awetwa andani mamo imoborona na nuaku na kuthurite githima ntu kwita wa Kiambo na miunde uyo nthe tika kinyere ke ni miunde te alalira yukitie nontu muntu aina mbecha akuthura ithima ku na ari makuo ai kuri makuo nwe airire antu bawe ibaura antu betu kuruki mpithukiro cia njogu kinya chuitiete mpanga kibo na imera biao kithakene ki kinya turithitie katwino bwa itukira kurawa kitheba kwenda nyumoria ni anako na makamba gutukure more niko wekora ndiko kundevelopore batake ro na raura batu turutiro njogu ati akwena ndene ndi kwimparene batu turutiro njogu ile kyo twanga ike no turira rende ndiambire kure kinya tubye kula turari na twomindene turambirie kure watu teko mama tuko no ntu bonjo ende batu tukibanga mantu amathiko ya ntu beto baraba urai tuko na kwito kurara tukaretie njou mantu yo ndo tumba itwinya ne liburu no ndo bakwethia tutena mutongoria buru atiero inya namba ikenda viriesi toeringa tokaringa baete kathaiele ikinya ekora utiyo bate kuonekana ende bati kwambiriria au ititu ingwana gai ende bati mindeto ni arero ende miunda ni arero ayo nthera rewa bia kuria birare kuo na murungu na turirite mbura murungu ngabane yerare inya mbura twatwira kwarete tutona inya ngirini aiko ya wiro ya twenjera mbura ya muthiata turonete mbura ya tari endu mbura enio eko mbura yo kinyangwa injo yo ko namba na baba ko yo kwambiririo tora kuringana nabo kambe nyingi ira cia kintere imwanka thai ciete ciotheri buru na itenogu ni kibo twageri kambe bata ikabea lojo lobwa itoagero ngentangelia ende na barabara tokaenjerwa ya tare nyatitie na akura iche umireire umake muntu loi
ande ara atop menge uchi on the security uchi on the to ekero ikabea ina chikare baile barethero imaitha vai kwaritha thi bakaura thai manyumba ya ina utheri ne na ituruka na ibo bauraire itarira batwingite ko batuthamia bare ko na ng'ombe ciona kamera na mburi na bare ya baraura inya cioni vya maofisi kuria wewe kwa tumba kuthiakira kwira kabya byatirire wekira bikira mirango na weka chikari kendete ite na mbere kuvungua wina no antu batiania itwarwire njou marwa ya ita ya leba ite kumia mianka yayo to durere mporo ai mbunge otiania lakini akora muimi anka yawe turibwe siasa chiawe airinge embe togoria loini antu bembe badurire mporo kani antu batiania thai to kwaria anabeto abaurai thai to kwaria kanjo uchirete miunreto thai to kwaria mporo ikibiria guthironka kyo antu ethe ikibirike maendeleo ya tiania baraba muthurire oni kwa loive woina no antu batiania woina no njori tiania bweko bokurie mokoro wa umenjori amenya goro bateta akibiri bakiru mayakoro mwanka thai ndi batu atukuria mporo ri inari untu ate kuya kinyo twira pole ate kuya kinya ku tuibwa kinyo bona ututhetera na tuibwa kinya muntu awito andani mamo na wati na endre ni mwanka thai kethira mporo kako watanira mama kawira mwangasa baka watanira ikintu kimwe na MC wetu murangeri wa maana sana baka watanira nonto uraitengete imporo siasa tia warita kuringa siasa embe nara kethira bako watanira antu baba ko watanira baba thatu Rwanda ro kapisa umenye robwa mwaka rwa karaye itare kibaki kuringana na MC Muthara Aurelio Murangeri kinyarira mpuko tie ya nambi katwita atwateia ende kinyanjo uno ntoto tiochienda mindrene twateia na tuteti kana tutethera tuchiteretie national park tutethera twetete kwa mbuga la wanyama kudila njo uno turethera tudilete acho mindene to no to trespass na riu ntumwa yawe ke mabisa bokaria nya wetura antwara wota achererwa koita either ukona muchore awitira munda kana wethera tiu uketoka ura na mbecha muntu akwenderia twenda kumenya munda yu rwarero utukwirwo ena ika nkurukie ngiri imwe ibao bamwenderie mndene Muthara yu nonto twena chionje bimami bichuni miunda as long as hotel justice tukuona emantu yarayo karika Rwanda ru unika nkaira antu betu atiri tuikarie thirikari tunire mio tukaria barabu ina bio tukaranie nonto Rwanda ru irweto tuchiareria no tinange twaita kinya batura ka batura mwanga muntu muthie ndu tino tumenya wita tuchiareria imiundeto kiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika tukitana mbere na ntito ingi nandi onde bomo ba MCS kuma ntere chai gembe bonekete kugwatanira na gavana Kawira nandi kariba wodi akira ngondu ni bakuria kinya MC wao kinyawe kugita igamba na kwanjiria kuritanira ngugi na gavana Kawira Mwangaza baruga ije ni akinjira bakona weti na mbere na gutigira ni bakuguneka na mirandi na maendeleo ni klashabari hatariria mangabana tuyamonoe nartangwe moresi no abito koya ni muruo to murua na yuo reka nkiberaga matete to muruo nankebera o king ibamero king omero ni ngabana to Kawira Mwangaza na metheka lentore bange bonde ni otia ni muthuro uragwina kariba gwandi ya Kirangondu batongoretwe ni ura wari MCA wa Kirangondu twe Richard Kiome akiuga endi bathurite nonto bakuona MCA wao twe Morris Intarangwe bantu awatanira na gavana Kawira nikenda bareta amaendeleo wena njiritie ekumuruga na kumuthiriria thiri ntere ino cia Kirangondu winde former MCA wa Kirangondu witendete manto mingi ndendete bakanya barita baba tarirwe lakini ndone kwena ibwene ne sana ndona Morris rotaro ari MCA wa Kirangondu akamatete nkibere bare mawa na nto bara bakurwa Kawira Mwangaza mweshimiwa ndekoria watarirwe weta kurwa gavana kana noreta maendeleo ndene ya Kirangondu ward kitha kwenda tokoreka watanira gavana buritira nto ba Kirangondu ngwe miaka 5 ethire tone ngwira uritite nawe akagothwa na kweketha mama na ebele ngwe na akaketha mama tuitere ngwe no ndo aketha mama ate tutethia oni gavana etora twendete no atukwenda ita na mbe no tuitangwe nikenda tugeria atoita kuraya kwa tore atoende kuraya na atoende kanani Moresi tutamwete ngwe otaweketha mama twamwete ngwe
etawatanira na ngavana tukethwa tuthurite ikenda maendeleo tona Kirang'ondu neembe yorondere ana ureana kenda tona maendeleo no ende bakiromba ngavana Kawira Mwangaza kinya gwethira bakorwa na Morris na bumeire kubarondera maendeleo nonto iba kwenda maendeleo maingi entereino mama ena maendeleo kithumba Moresi nareke na mama aritire antoba Kirang'ondu ngui babati kuwatanira tukona bila twabathurĩrĩte miaka 5 ethira muntu akeya bibi kauwa ingwira tutirite no twatuma tucokia itugocokira ngavana Kawira nonto babare abwite kuma kanulea o kweta lemboko na ngavana babare kwera tathiria ngwene antu bakwenda moram itokwenda twekera moram atocokesa nkarto nonto babare antu batomba gwetera nirekire gabions nerekire karabati na itokuibo bweya lakini ngwe tathira ejo twekere moram anto bankoe ba tweka mongo nonto baroi ejo ebenjere mboho nonto msioro oro bakwari anto bakira ngondu thaina arambire kurua nitokaribisa Kirang'ondu tuko na muthanja weye kuma gwandia Kirang'ondu Gembe Central Beton Class Chabari Tugitana mbere na ndeto ingi nandi akariba Taita batongeretwe ni mukaririgiti wao no Jacob Kinyua ni bareganite na gutara kwa GK Kinoti tawe mukaririgiti wa barabagatongeria rwari ro kwendekithia nkubu gutwika municipality Kinyua ratongerete miriga 13 nori twe akariba ewe kanya batare mutaririgiti bobobongwa mutugikare gatutariria Jumatatu ya kiumia ikiriria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza erika kuriungaja Southimenti wa ndine ya nkwene nonanirio irubo weka irekere manto ya municipality jwa nkubu Nkurukio ntuko ngavana Mwangaza ethira kiromba kwewo moro kama ukarigitwa gwita atongeria bankubu kenda bakaranthi baririe municipality juju na mubiashara Kinoti GK ethira kiorotwa ni baingi babu butakete ure burenda o arinda wetu kisturi itu GK Kinoti GK ari nindro nonto ate musiasa Edro ari kiongozi tuge ari chairman Pedro twenyombe moturete maendeleo ndeve Southimenti tariki mwezi juju Kinoti GK yakera kirimambura jo kungwira ntuku ya Madaraka wale pastors wako hapa waombee watu wawe na umoja pia ninyi wananchi mkienda huko mashinani muongee lugha moja hata sisi tunahitaji kuwa na municipality Nkobo milioni 100 ikiingia mwanabiashara atafaidika kila mtu kila mmoja wetu atafaidika na kumirau na ndi bamwe batongeria bamwiriga jo Taita juri na mirige 13 batongeretwe ni mukarigiti wao Jacob Kinyua bonania bakimeneria ngavana Mwangaza ni kuthura Kinoti GK kiria bakuga muthurire njirene na bakiregana na untububu bakiuga Kinoti GK kinyatiwa kuma mirige ni Taita by this week uteo ro offices cha Kenya iteda chije Taita Nkubu town ningirabi under the leadership of the governor akeyo tutarira chairman muntu ubwirete kujukia municipality wakethana kwenda Kinoti GK yakamitaja amikia muriatene ete karano na ndekingi kira kiondigadire governor maendeleo ndiko ikabati tote kolega speed ne 400 ende ko teta the right direction speed ya 400 gweta opposite kiki ugeto tutarire Kinoti GK ari chairman wa municipal Nkobore ina abo athitheretie kiathoke na bomutara baje tukuga tokoraga Nkuruki bakiongera kumarira Nkobo ya bangairwa ya municipality mwankene jwa ngirejere 15 ara yade jo kethoko ya uku Kamachege Kaguru Mwichune Ndarene Mikumbune na mojwa na kariene kumageshigo mbunge Keimenti Centro boni baregere ara nande ntuma yao kirenga bana Mwangaza tutenda suffering batu tutakaronda suffering ikabanya tutonye maumau oba Nkubu nonto Nkubu wa affectieri uchonde ndogira na ukunde kuti municipal junge jwanga no
then a Republic of Kenya. Ataita bankurukine bakuga bo batena haraka ya nkubo ya municipality bakiuga kigina kiria kwerekana nikija gutethia tauni ciri na municipality bo bakiato moro bibilia bakiuga mbere kabambe bone na bakujirura toniu iria netimaona mawa bakaritirwa ngugi bakiuga ketha municipality yoyo yoteja na njira ya Weru bo batikujuenda buru batu tugwatane ni njara gintu kia mbere twinenkere municipality ito ndabwerenza ito mbeza ikaura ito maendeleo yetu ya kaura mbeca tikikurukite moyo wa Taita kana mbeca ikikurukite moyo enu bas ukaya kwitha mbeca itikurukite moyo wa Taita ri ituone mbeca iure kuthithia timau ituone mbeca iure kuthithia maua ituone uri kuthithia kuntu kungi kwetu nkubo itukare au tukari na akeja kwitha atikwona twina right ya kuthithirwa municipal yutheri twitukare na tukuwe itukare au mwankare tukararia mwanka tu exhaust tutikwira kairi tukwira no tikwenda kumira twakwa ntuko 7 tukaumeria Taita yonthe kari wikari na tukaorganize maandamano ja manene atikwenda kwira ngavana tafadhali ejana mpwe uigwe kiriro gia antu baba ntumwa yao kire MCA wetu rare Martin Kome Makasi assembly yetu na yo twina representative twathurire ena memorandum twikirie ku 4 na Makasi mutano chia ntije kothono chithomete na igwo tutongererie gwikia niki ugwita kiutate na jara twakarire nthiguru ugwo rio waja saina thayo toja thingata na mothiene kire MCA wa Bogeta Easter onduranira na niwe mukaririgite wa kamiti ya miunda no bangiri ba mataoni kire bunge ya Meru na ugite kwa thaiji na arikite kwa mukira maromba jaire ya tauni mwanyiri kwenda kwa municipality akiuge romba ya tauni ya Nkuburi Tario indareterwe petition ijere ya Nkuburi etaretirwo no ntubwatundwa tu kidogo kidogo. Tafadhali na waomba bwana NGK Kinoti ete nibukare nthiguru police stakeholders bankubo we need maendeleo Nkubo than before na Aruni Othurani as the chairman of planning lazima ekurukire gwakwa na bwetikiria twatiga tundwa tu. I'm telling you by the end of this year Nkubo iketherere municipality na resources jambiriria kwijaja kenda antu betu batetheka kuma taunine ya Nkubo gicigo mbunge kia Southiment nke report ranteto cia Weru Wikendi rekwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite wingi bwa antu rutere rwa kirimara no bwitite bukinyaga kiaria mathikone ntere cia Kathagara egamba ng'ombe. Njuki augite bobo buriretwa ni unyui na utumiri bwa nchobi ndegeni watho na nagwita na mbere na kuga kiri barabara rombete baruga cia gwitithia na mbere biashara cia wendia bwa nchobi kiri arombi ngiri imwe bombeta kuthaba kinenkanira baruga ijikiri antu magana jana kikenda kunyia wende wa nchobi county neu someone gaishma gatarire mathikoni ma Esther Chamugiri ntere cha Kathagara wadi ya egamba ng'ombe ura akwite ari na ukuru wa miaka 117 ara gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite ati migongo ya rutere rwa kirima Kirinyaga nithiete gutakanya kara ituraga nako ka mbere kuigwa iri na antu barabaingi buru Kenya. Njuki ariuga untu bobo boriumania na mbeo mbithi baingi kugondwa inchobi cia ibango irachiongerekete muno ntere ino wajia kweguruka bantu beto wa Garissa kuthie etagwa Masabit mau nimo mantu mara maina ciana imingi thaino tukumya gitumi kwetu mbere ukathikiriria gwa kathimbo ikithomwa bara ciana ni 7 ciana ni 5 ciana ni 10 nontu namo manyunyaga mwere makari ankima ire na mirenge njobi cia kimango njobi ire itindime njobi itimbitikirije thirikari ithiritie ndaka cietu nontu njobi nu ire amingi nirutwa nkinya na ndawa ire itutumagira mochari ku preserve mwiri tikagithatha ugicha guchutha ndaka ni mbithi
mwana mucio no mwere magire na kiagurana bau bange atinda na njirani akiutha kiuthi na guti gindu ikwira mbere. Ariuga thirikari yake ni irutanirite kurwana nchobi no ara akuga kiriwejani bwa license chia ba buraburikitie rua iba magana managake ipetwe license kaunti ngima kuma kiri aine ba ngiri emwe barabara mbete kwewa license inu. Ini ndiru neragwa ugaja kubinga nchobi guku tuona kugura na ure ndino ni chiekare. Nituciokia Kenya baria yari thiini wa tharakanithia baria yari 1974. Bwegwe ni baba turi nchobi ukamione tukuniro bonka na wacha kumiona kathoge no ngamba emwe. Te wathungira wa bantu bathungira rugitoni kwi namba. Uga muntu ondo ina nyamu gwitwa own land. Ire te ploti ya thirikari yandikithitwe. Anogacha kuigwa wandi gwikirite babo na utegacha ku apply no zitu kunengera approve. Njuki na pete akaribaba wira ne boko baikira roje interino na nkuruki kubakira wadi ya maternity chibitari ya Ega Matundu. Tukipata hiyo maternity hapo watu waache kwenda Chuka na Kibugwa. Watu wakadhagara watashukuru sana. Na tuko na bahati ni mmoja wetu hapa anaishi hapa karibu. Kogwa nake nundu augire miaka ino 5 no kwenda kugena kana gengi utimenya pengine mwekuru wake agethirwa aria akina biroko Ega Matundu. Anogacha kwigwa tiniyunkagira mwana ku nena ndaka na majudo kuringa bume kali sawa. Kwa matanite ne bwana karani itengenezwe. Nkiripotera Weru Wikendi kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Katho cha mwanya kirigo mutegeri tanambera kurumira nteto chetu inchokerete nyume kagita ate kuraja na nteto nkurukio kebebe mutambo. Centenary Sacco ni sako ya mwengika na community based sako. Jagua Centenary Sacco morto jua tuni kugukire na njira gukuwa mukobo kuringa na mubuko jua kuna baite ya ntheburu. Jagua Centenary Sacco tuina mungana jua mubango jua moshara jua ku kiri urimi togo kiri urimi jabua kaoa majani na kinyeria. Jagua Centenary Sacco turi na kinyamu kobo jua kithomo juje keneta jifunza junior loan gutigira mwana wakua kuthoma tena thina mukobo jua ngari nyomba na kinyamyunda. Nkurukia Jagua Centenary Sacco tukamenyera gikundi giaku kanisa yaku na kinya sukuru na mukobo jwaku na mubuko jwaku kagita kariunga gwa Centenary Sacco wigwatire munda jwaku ntareshia nkunga nari kathoa na ntere ikwirite Tharaka University rikana uri mukia mo Centenary Sacco mbesha ciaku iko na dividends o mwaka riunga kirindu angishie tuntereshia Chuka Kinoro Motwati Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na kinyaru angiruru ero kumatimone rujite aja toga kombithia gwika mbesha ciaku gukurukira thimu yaku nikenda kumenya nkurukiri nga thimu gukurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu ni www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me? Warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right Season 3 kuanzia Sato May 6th kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama D-Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download StarTimes on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. StarTimes, furahia maisha kidigitali. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu ili Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town.
turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Bwaga no tubagweta na mbere kurumira nteto cietu tugicokera ndiria mwekuru akwirigira kwa mwana na batere kuthura kureo ni sibitari iri kwa kae wa mwana u kenda amenya ni mbio yongwa itikairwa kwithirwa igikua kiri sibitari u na kenda kinyaumba kwithirwa agichwa into biria bikamumbithia gukara sibitari bubwega eterete kwambura. Itugire ndira mwekurwa akurutha mibango ya kuthi delivery ewa kithura facilities facility yake wa kithi for delivery nitoromba kuwa pengine ni facility ya thirikari kana omba kuwa ni facility nikishwa cia kanisa kana private hospitals na kila facility na mahitaji mwanya mwanya ndugire kila kiwa ikitajika leo thite pengine hospitali cia thirikari lakini leo thite hospitali cia private omba kuigwa pati kwenda into bingi tabira gomba kugenda leo thiete sibitari ya thirikari na kwogu nubwita kumenya sibitari guthiete kewa ikewe kenda wewe wina nguo ciana lakini borambi je sibitari ra nyingi cia private bewa baki provide nguo ciana no bewa kinya baki provide different menus cia irio bila kegokere kwogu leo kewa uthiete utiwa kwena any problem ya pengine bya kuria na also bewe kwa private no kwewe kinya kwena accommodation arrangement ya kuwa privately kana pengine wewe wena mtau wa company no kwa kwena extra rooms au bakwewe ukirira mbecha alafu na kwa wena partner waku igitari kwa ukiya na mwana. Also private facilities no gwita kumenya ki some private facilities kwa some facilities wamba kwa thiete especially the private watweka leo kagya na mwana atumba kwewa ila wa chancho kana vaccination otiko nanga kala ntugwinge kwa kuwa pengine umeta unto kora jana consider that no nto omba kuthisi bitawa tweka mwana tina nkero chancho in that time watu no achoka kaire kwa hiyo no we still we consider that they will consider the private facility okay wo uthiete it will appear still private facilities inge jo waige provide kinyaye kuru bongo kwa bakunenkera nguira kwa bagitumira na pia pengine kwina package iroka nenkera nimbicho na admission ireke waye na pengine slippers bathing towels na kabesin kako gitumira kuno kwewa utiwa wena need ya kama taibu iroke wothiete sibitari ino cia private kana cia faith based. Mwari mwana rietwa Miriam Kagweria kumantura andu muru kiotene Gembe Central na krombote thuko mutethia gweta na mbere na kithomo kiawe kia university. Mwari ujo athiriria kithomo kiawe gia secondary mwakene jwangiri 2019 arombira kwithirwa akigwata B+ indikagitene mwankira nandi atumbita kwithirwa akiumba gwitithia na mbere mathomo jawe kumania na wagibu wa mbecha akiuria nandi thirikari na antu bawendi bubwega guchumiria kwa mutethira kenda ojurania kioto kiawe. Musie kwa mukuru Ntarangwe na mwekuru wawe Katherine na mwana wa Miriam Kagweria urokwirikana kuma mwaka wa 2019 niro arikiria kieru kia form 4 skuru ne Kangeta Girls na kuiwatira grade ya B+ ende mwaka riu ni kimako kinene no ntu mwana uyu atojuria kioto kiawe kirabangite kiotwika mwarimu wa secondary na arakwirikana at skuru university ya Egerton na mwanka thai ni musia twire ibarwe ni mwanya mwanya na no ntu bokia burabo bakulirite metho kwa musie asiari bawe bare athira batika inya no kariku kautethia mwana uo athoma ni mabuti baringa kinya kuonera baraba nini mwate jo antuko Thaa Egerton ndaburi ku report 2020 August twacia mbesa twaria twabwithia arambi 2021 mweri wa 10 tona mbesa inkai muno itenkinyethi kinya kunya transport sitekiana ndakira ndarekana na Egerton thas yeweta muno
irio riu mwaka yo ndaua competence wechuka university alafu nkaromba utethio welwisha ini no aumire antethia nkathoma ndenda kubwithia kosi ya mwarimu wa secondary agriculture biology na extension services. Mwana uyu ntwateta cukuru ni kwithira tutina inya family yetu ibuti tia kwi gintu kio twinakio kuginya kuthoma mwanka class 8 kuongwa eri stress wita au secondary wengwa ni kandari na sponsor na ningi nkiromera tukungun yani miyubingi kuma we wathiria kwatwika utie kantu kondi nako kana ga kuma gathire sukuru karia muci utina keta baba athire sukuru bathire neri no daibethite kuthiria university kingigira kinya kolele wako kuongo te kintu mbambethira te kinya kaboli kana kinya kaswinti ona kinya kura kuongo mbeta nkaringe buti nkaure twana toto ako kamutu retio kuromba utethio ki ofisi ya CDF Igembe Central bare mwana ntethia nda desperate mno thaindo mbete kibaro anto amwe kuritana academy berasia ko save kidogo inyethera birankona ibikai at least biando bomnaithera nkatethuka lakini bado no struggles. Miaka iwe akwe nethirite Miriam nethirite akiritaniria na ruya kuthukuma ona nobe omutetheria akinya university indi ontubuni buremete buru no ntu nowe kainya kamucie changamoto ana thini mwana wakulugite family baba ingi mno thai bakinyagia maisha yo mwanka thai no kuona mwana onete kuimenti na kinya mtu wina future na natagete ende remonda mwa thinya nkuluge thuka ethira yani atina up wa mwiwa gana kwa twene twere ndio chini na atomba kudio tethe bote kuoneka thaira mbona barato wari na bo kirasine kimwe thai bakinyera university baba ingi ba mwaka yo Ithatu mwaka yo mwisho ba sukuma bathiria biwa swankoro ko buthuku muno nkaibua kinya nimbweri kwithira ndiria arabari lakini ntobwa ntatira sito nacio muci ciakwa cia mbeca ntumbite okinya na nkaromba muno nkona otethia ngakinyao ndamba otethi kinya ciari babakwa tukairita thenene turi na nikio tumimba kuromba endiwea na atongeria bonde otonyera na itobo mutethia tithia na mbere mathomo na ujuria kioto kiawe kio twika mwarimu wa secondary na nkuluki aritanja eyo thenene kuringana na thina kana umo ba mantu botometa mwanka thai mwana wa gathura mucie mbwa mwaka yoyo yana na nikio twaya yontu tugwenarua turi aturi na turi acore papa family uromba antu ba wendi bobwea wero wisazi wothe kinya mundu no aciumiria akabatu musukumo murungu amubarima akaibwa na batu tethia mwana u oni ankuromba saindisi Burundi ni ete mbere babu pio bantethie ngona kinya kanunu baki kaugumainya mwari ejo kenda ndaibo nkoro ko yaneri itukuromba nuntu bwa inye murungu atongere betu batongeretie ni bendete kwethia kuna weru ntura tukwenda weru na mwana watu itukuromba atikama mucie batuinya support nikenda Miriam atambere kuthoma nundu tumwirigira ete university na ndaromba nene kuma seneti kuma ngabana kuma MP kuma MCA kinya waziri wetu watu ni wetu methika linturi wa CS wa ngikacha mantu akomba gutethia kenda tutethia nundu ni weru mwana tikaro ari kia mwana mume na aeta mbere ya njota ya community timu city family ni yaki kinya community ndene ntureje ya ukira nkiripotera Weru Wikendi nturene ando muruki otene Igembe Central Beto Marion Karugi wa KINYUA. Murimi wa kawano ria kinya ni mwerekiro ya New KPCU Charles Rentau na ariretie kigomono gia kawa kiria gikwirigirwa kuthithikira kaunti-ini ya Meru akiaria augite muchemano jojo tibatere kwithwa njuri jo siasa ine jo batere kwewa arimi bongo barabari makawa ni untu nibo baiji mathina jao kenda bomba kwithwa bakijariria muthuri muruki atutarire Charles Rentau ujikene moja mkarimu na inyane mwerekeriwa ni KPCU na ina community na kuga mushemno ya jujute munini wa mtongirio mugongo jogi manduka wandene Meru antu baraba buri kwa wakanya kambere kuthoba kiaria ni arimi mantu ja mushemno juju jito jite Meru jwa Kenya nsima jwa kawa
tuleti deputy president wetu Kasagwa na ndi uria ndingiromba andu bakainjaki mu chairman ajo ya bate arimi nondu bukira ki na bata mono itumenye thina cia arimi tumenye imbi thirikari umbotonyera igatethia murimi ti kwaria uria urimi bukari jabara bendene mono bamenye murimi ni imbi kwendekana kenda atetheka na ni thirikari kwenda twarego kwaria nteto jeu ageta ari ni atongeria ni anene utukaria achietera na buka tigwa twera mu thirikari te kuthithia ni muntu uri obere mantu jongwa ri nuriku awite kwenda thine nyingi ira limbo kurukira kimantu jegero nimba kawa na kire kwendekana ndi thirikari twekinyirio ntububu nikana thine jomba kuthira na ndi jajaure no kera thirikari kwi mantu jajareo jomba kuthithwa vijana bigatonya ki urimi bwakawa no kabera na inyoto wiji utueja kuthithia boria uketa ki society imwe cia thine inya minanda ni agito kangire no kera thirikari minanda ya ma society ni alakanire batu bako reform kairi no ndo bako aga mbeca no kabera no wiji nyong nende ikwerekane bare ito bewe ndi bwega ibete bere thirikari no ndo Kasagwa na thirikari ni citanirite gutethia kawa na nande no mwankairwe ni antu sasawa para bakoboneria bwabera ora bugara thirikari wakera menya no gwikathithia butigwa bukira umu thirikari utigwe thithia so ito ibetikiru antu crucial arimi bongwa bakawa para baije ba mama society betwe nyama chamani tuikie proposal thirikari thingatire no nande bwendie bakawa bureo productive kwithura kwina productive kwina system ya kutuma arimi bali makawaga kaingi ndene miru ndene Kenya amna bubu awito tikendo jakatel kindu kira kiro ndene Kenya ni mutaratara jwa jweki jwa kwendia kawa akiwa ndubu kejo chinchwa andu baba ngi bagia Weru bakwanda kawa no nduga kethwa kena mbeca katero twa ketha kawa ka kega na twali makawa kilo injega katero murimi agwita katero wakinyara ke market thirikari jukiendia kawa kana ithithio ya thithe gwe gitara coffee bondi kana inenkerekethe union icietu no cieku nambi ithithwe mipangirio iria yumba kutuma kawa kamero gagaikua antu amwe kakenderuo kare amwe na mbeca ikonekana katero tigingi ara weta auctioni tugatuikaje kawa karingairwa nkengere gwetu yekatule mikurera andu menya nkengere bara baringairwa nkengere bara bara mikurea maruni na ndika wagetu nako karingairwa nkengere je katule mikule ya maruni so system wewe ni system katero system itwe ibangwenge ite uirio tukaleja Ethiopia tukaleja Uganda tukaleja Tanzania tukaleja no tubatu miaka 80s 70s twali number 1 in Africa ki coffee production ngiripotera uru weekend bitamuthuri muriuki tugitana mbere na tutoingi na MC wa ward ya Magumoni Kithinji Savea ugite agatongeria maandamano mwanka kwa mukandarathi uria anenkeri ngugi gwa kairasi bia ECD Savea na gwetana mbere na kuwa mukandarathi ujo aerwa ngugi skuru ne ya Kathiguni na Karembuni indi atambiriria mwaka jumwa kumawe kunenkerwa kandarathi yeu Samuel Gaishima atumenyirie nkurukia Kagita kandiunga yake cukuru ya primary ya Kathiguni kuona ara wakibwa kirachi kia nasari bukinyite kira kandarasi ya wakibwa kio yanenkanirwe gukurukira bajeti ya mwanka uju uthiete kuthira ara MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Savea arigarite kuona ati wakibwa kirachi eku amwe na gya cukuru ya Karembuni botikore kwa mberia Kithinji ariuga irachi bibibi kaigwa bitakore kurikia wakwa muthiani wa mweri uju bajeti ikija kuthomwa mbia inu igachokwa kiginani kia thirikari nene na irachi bibuno abirege kwegwa mbia kairerua Weru wakwa ni narutire wako munenkera kirathi onu onge mburi gukorwa ngirutaka na weru wagwica kwana kae kirathi ni gitume Though it's quite unfortunate no kirathi tike tume na wondi ni cienge cionthe irathi ni ntume na gaiko bakwa rangi Magumoni twanenkanira irathi cieri kimwe aba gwitwa Kathiguni na kiu kingine ko twanenkanira bantu beta wa Karembuni anakabakaba ikiga Kathiguni matirio ni mbetorore kia Karembuni matirio ata sinjansa kumwakwa wasiwasiura na umone na mono
ni ati mwanko athirikari kena thira kirathi kite gutume mbeca inu kena choka riu teka igachoka ikira kwa cia cia gutuma kirathi kathigoni ana wakora igachoka ire mbeca na no ibirwe kungi riu ikabirwa kungi tuyo tuguta ariuga ati kuonataka mukandarasi urapetwe wira ino ari na woti bwa kumeruta ara abuthiritie into bika ibia waka bira aiturite muntu akiromba wira wa county na akikisagia na uwezo wa kuruta wira onu nuntu contractor amo nenkere wira uyu ari kara takati na uwezo nuntu wana muthango na mwiturira huntano na muthanga tonu utumite guku ntano na muthango kari ugu niu contractors mama kuboya wira ni maruta wira na contractor gutumane mwisi na ne murutu wa wira wa county wa guntu kwenu enge nuntu ire kara tanto makubanga kwirwa moene nkamugweta tesa sawa nkamugweta nikena ne mwamona geze kurunga mbere nyuke mwariria mukamwera mbotu tumirekera thia kathigonu anu athiro kuboya kirathi no tena uwezo wa gutuma na mineretie utongoria bwa thirikari ya county nuntu bwa kumugaigira urabachindanaganwe giteni kia MCA kithurano ni gikuruku ari murugamiri wa wadi ura akuga agigitwogo iri njira ya kumuthiria giciaca mundu rwacinda gitekane nkagirwa nafasi akaundumia ntu ndeguo kumagumoni mundu rwa namba 2 na akachokira nenkerwa nafasi ya kuruta wira wa administrator kubewa wira to thuku na niwegane na ugire niwegane nto kubewa wira lakini kumuleta magumoni tuwekara tanto magutinda gucindana buti kubua nonto nathi na wira te murute na akiaresa akauga tukaruta ambwinde gukarutwa ri irachi bibia nenkero budget ya shilingi milioni 1,200 irakithenji akuga ni kugana kubiaka na kubiekera into binge bira bikwendekana na rito banasari kirathi kia 1.2 million kibwiri getumwe kekirwa ite na ke panga bangwe kibwe nundu irathira mheshimiwa Patrick atumaga atumagira 500,000 ndeuge kikorwa kiri guru kidogo nundu contractor lakini ake contractor na bwiri kuruta roba tirwe reporter Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima onde thirikari nene irutaniritie kurwa na nchobi ndege ni watho kinya thirikari cha makaunti kinya cio iteti nyuma kiruntu bubu munini wa county commissioner Anterecha Boris Josephine Jenga noritie akari nandi kugwatanira na mabisa bokaria na kumenyithagia borithi nara gukurugirwa nchobi kenda gutetheria kunyia wingi bwa nchobi Kevin Kimathi katumenyithia onde thirikari ukulukira atongorero matura bathite na mbere kuronda washambogita na irandege ni watho ri munini wa county commissioner wa Boris Josephine Jenga na uritie mwingi matura na wika Weru ni antu baraba kwende na kurua nchobi yini kenda ukiria antura barea mwe na waomba wananchi wapendwa tusifiche hawa watu wenye wanauza pombe haramu na madawa ya kulevya katika hii eneo ndio tuhakikishe kuwa hii community iko safe na iko salama kwa kila mtoto kuweza kunawiri katika pahali hapa. Kuna utafiti umeonyesha kuwa mtoto akikuwa mazingara yenye hii pombe haramu na hizi vitu zote mbaya haziko, kuna uwezekano huyo mtoto hata waionja pombe au bangi. Lakini tukiacha mazingira yazidi kuchafuka, yatatudhuru sisi, watoto wetu na hata wajukuu. Kwa hivyo hiyo ni wito na waomba, kwa sababu ofisi yetu imepanga ratiba kila siku kuna pahali kunafanywa raid ya pombe haramu. Kila siku kuna pahali panafanywa raid. Ningeomba mshirikiane na sisi ndio tuweze kuhakikisha pia kizazi chetu kijacho kiko salama. Bunge na uritie mwingi obao kuringa riboti na mpwe munonderia kuina makarika ya waga ya bokariene kenda kunyia makarika yao maturene. Wakati tuseme ni mifugo imeenda, ukipeana habari wakati huo, tumepewa guideline that area chief wakiwa na mtu wa astu wanafuata zile nyayo mpaka pahali ziko. Chief akifika mwisho wake ana hand over kwa assistant chief mwenye ako hiyo eneo ingine. Kwa mfano kama hapa ni Kithima, tukishika nyayo tuone zimeenda hivi, zimeenda hivi, akifika Burat ataita chifu wa Burat amuhandie hapo hizo nyayo na yeye afuatilie na apatie chief report mpaka ile boma hizo nyayo zitaishia. Kwa hivyo hiyo ndiyo muhimu wa kupeana habari kwa muda unaofaa.
na bwa muthina atumirite mubango na mutaratara wa thirikari yo yani bonda wa cianjoka yayuite kwambire kirantu bonthe kumorewe na mwaka yumwe na madawa yatapeanwa kwa kila moja wetu. Bora uko mwaka moja na kwenda juu, tutakuwa tunapewa madawa ya minyoo. Imesemekana Meru County tuko namba 4 for intestinal worms infestation. Sisi tuko namba 4 kwa nini? Kwa hiyo kitu. Na kuna kaunti gapi Kenya? 47. Sasa sisi tuko namba 4. Kwa hivyo tunaomba, juu wanaume wengi wanasema hii ni madawa ya watu wa shule. Tulipata mafundisho tukaambiwa hata wanaume ndio wanaathirika sana na hii kitu ya minyoo. Hiyo tarehe, iwe mzee, uwe mama, hii madawa ni ya kila mtu. Bora umefikisha mwaka ngapi? Bora mwaka moja na kwenda juu. Nkiripotera Weru Wikendi kumabore mbeta wa Kelvin Kimathi. Akariba nture kwa mosmwani kana thwana nibona ni tiege keno kiao kumana na Daktari John Inanga kuchokwa ngogire ni araba ugite nandi ni bagwiritwo ni thirikari na bageta na mbere kubwata gavana Kawira Mwangaza kiri uritungo gibwae. Nkatho ingi kuchogeria gavana wetu awe mami wetu Kawira nkamure ibwa yenyu nuntu bochokia John Inanga kwena rengi gavana wetu Kawira Mwangaza ibwega nuntu bo tuchokire Daktari John Inanga ndene yangu ya director itukwa ile ira covid rari kwongwira arwite nene muno nuntu bakurira thine rari kwa covid ingwira nene muno yatwiritie ku antu bathani twa tustuka tori na tatokaraga tokuro yora mutheko John kinyana twamona aikuma ngwine atwire ochulunka Meru County yonde itare corona na imukuru na ina family. Imagine atakira ukwa wena ina family bange bakwe baebeleri ngwine baekira ukwa lakini we araomba kusabai murungu amutethakia baina gavana kiraitu abachulunka kiraitu na airu achoka muchi lakini John asabai bire mwanga bakabiliana corona mwanga bararonio mwanga murungu atethia John wetu toria tukiwa iruyu ne auke twekire ya wachua ginya wanturene na ara kuonde athilunka eyo twaithia lakini murungu na mumbithirie asabai mwandu yo yonthe na arikania yo na murungu amutethia thaire akawira ukuma batu toire kona John na chokere imagine muchi toirigirite kinyaka ita kuru iboya kaita kuru kanontu bwangwira arutire imagine toire wikwa gwebela ngwine lakini toko yo zunguze te weka wiro murwamiti isiasa chingi turare toko wata ni usuni pio nonto itorona yakatotianiretwe pio tuterare amto okuwa noeto andekeri noe Meru County endutha ino ntona atochokerie mutano weto inkatho pio to muchokerie mami wetu itukwenda kwiro wendi batwe araturi karamene tuina thina ya rui tutura kwirwa tukareterwa rui miaka ekathire 5 eita kuma bua miaka 15 tukira waruiro kwinjwa au point itia ni achia point 25 cha ruirwa mulem eitara karethi ile MCA karethi twara ruirwe yete machini tia yati kulogirete ato kwa witie yete itotio twinjira lakini thaa imami wetu bwatanirete na MCA James Chimuchui MCA wetu turikanei gutwinjira kithima enio murango kana niyuo table room ya gutonya nyumba ya athwana na muntu wondherera ke ya botwenjira rwe ya ake akathamba jara kana akunda rwe ru ndino mami utumetene tukendelea u support Mutejo ntona njira indi kunguchokere nkatho cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatanira na uni utukubana aru ambetagwa NTINYARI KINYUA monaniro mathithio karisindi karwitha etana mbere gukenera mipango ya Weru TV.